Арскаканын администратра хашта чиналба жы усы зауматта фешафынылша да проценты бакушыны қаппариш. Уйты хайфышы газет «Коммерсант». Вице-премьер Алексей Гордеев бабар кота финансты ама экономикон рашты министратты кушчытан. Арскаканын администрады құдытам аркашын. Автомаймақауы экологон фиттондар фидын. Евғыда жуыруа жырайштой дуа ама дуа да шамхат миллиард шомы. Нырта Арскаканын администрады усы бараканан фонд каны шады артынық 6 миллиард машқатса канын. Удонай апатыфылдархай сыпор 6 миллиард шома министрат шамбыртканы мақавы электроника бакушынай. Қабар ама хуматагга хат бакушынайта 2 миллиард шома. Инна хошхауатсакта бакушынайта министрат фондканык аттаров текта шамбыртканын. Хушынганинаг магашка утилизации баракканан шада процент машишынан сыбыраштаг магананнай. Уманыма уй гананишыма рашая архташ хижым мадар. Экспертыны хаштамгашка архташ хижзышты ил 2%. Асы кодыма раждар ражанд промышленность ама бажарада министрадма. Фалауад Арскаканын администратия фарш нарахасыд.